أفمن كان على بينة من ربه يتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من العذاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأعصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله لا إله إلا ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرعي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون الحمد لله ثم الحمد لله قرآن الدكر يو بايل بني كتاب من غلق ورا لتورون دو أسمرا نافوم تفسير كنو قرآن سورة تاني كلنا آية تاني ولو بلانا أنيا دمني وكنو جوكرا وكلين لا كداكا آية إني كتما سوبة كبو محمد صلى الله عليه وسلم أكا ndenyeramo okubara ba kono afo sangulo daba masa ndungulo daba masa ko latiga ba masa ko mawdono ndo ada kono ayo wala di kele nabilay Musa ni Muhammad che sanwa flay ko me gram Musa tlela no kibara madi Musa raka gafe kono sanwa fla tamene goro kono Muhammad na koro kibara fo sanwa keleni kemen nani tamene goro ko katame sanwa fla nga kada sanwa fla nga ikado ala nana o kunye dakara ka jembe farafin faraje o anni tam hodo fe wala akan gaba ko ko ma ka gafe kono ni jon shiti saka wa kala ma fiu o ba jara ka fo a Muhammadu kap may fem mi jiga ka ala nodu no e Firauna mi ni Musa kala o shu blali kana ka anga bitleina fo ke me fel fe Misra o ba jara ka fo Muhammadu nga gafe mi abi pambo ka fo alema Qur'ane la yara fe sangulo daba dugulo daba ma ko dugulo ni kene ga taw doma masa o de adigi ina nyona dama mi ni o de kema ga Qur'anu fa comme jema ye bunya di Muhammadu mo jia ko ala amanda nya ko nga jongwala jen rabbe kono we seselu ga kana ye mami ni anno fettu ko baw
akanu bula albi ko ma be ci mi bisungu yera beni di fali ma kamo je rabbe farafina farajala mami mi na be ka ladige fana ka tam ma be ka o muhammad sallallahu alaihi wasallam je ya ko bu yanda o borom ko ayakle ngo kot wa ashire be akofe kana shire do dama ka kana yatlu shahidun minhu mi nga norna barka min na muhammad yatlu shahidun minhu majra muhammadu yara ka ma lalle nyoye bira noro mi muhammad kan noro do muhammad ka karane no minhu muhammad ka chidenu minhu yatlu shahidun minhu aya wala o imam mahdi ko ya alayhi salam mi mina dine anyada fura no wala ngoro ko fe nyela bala ko muhammadu to ka samorata no min da maka ko no bala la go shibi ndebe islam ko bala kaga muhammadu shere du ko ko do o chemi gufara no imam mahdi ala gaj magul sinzile o de juma islami ahmad ya jengo ma ni segra o yoro suya do mo ande sa tama fogo so ko yoro fogo so ko wala watlu shahidun minhu wajra ka mo ka barade lu wala kare de ba ko o shere ala ko wa shere wara kona shere natanye o gafe ay musa ka gafe ke o shere ka musa yɛrɛ kɛ o fɔba ye o mamadu shere kɔnanya kira mana kira mami ni kira dogolen dɛ an y'o walawalaw di ka tila k'a fɔ suratul hakafi aya o tana wa shahida shahidu min bani israila ala misri fa amana wa safartu awo bɛ siralakaw la ko cide do be o shera nyona ka ango détournement 18 en certain zaman ga fe na ko mo détournement aya sura tan segina aya tan segina musa ka pamay be o shere mi ngona no e kray o shere me kana ikado ka fo e kray ko anyo kira dalude turu ana man ngoro kungo aga cani ayat tan kelinya tan fula tan saba beda da me nyongati wanya to de toy kadaga suratu ghafiri amma tafo fata ra kono tamo fo suratu nisa kono tamo fo o ghafiri ko bi kangar da fana nako Allah subhanahu wa ta'ala bi wahyu ke mauka ama ba tiba nera al kabara aya bisaba ani flana kitab la bisaba durnana oh ala bisara ka ngarda mawye mamin go krako bana kunu chendo mayoro yo wele ka fa jongala ko ayra dada nyanga choni majira ka fa nde ko dlalini yani nde ka koro ma se kan duru turu nyongoro de ka dada nyanga ta fo ka tatan ko dala ka toto ay nde dlalini de ngoni masaka blalini ango ko ina boro yerde kamo muhammad e chido mbele jile fasamandi o yala kala tigay nga fo chide ne mo hon ko fe qur'ana ko yengalo tigay o yekku da ko yade muhammad mo kadaka o majira ka fo adama do ndara here an manja minga mo ala fe ko nyaci adama do mo noye daba masa ere ka baru nyonya ni gindo nyonya do o no che ne alaka daba mbele jele tan ni adama de te alama o nyono manja ni tere nyaci ta be worama o muhammad min na
o teriya bamba yoro o manja bamba yoro na fura ko ay ko nano dashani kata na ire ta kuna jay amul make o mayta mi noy to do o agla kunu bay tasro ningo ma bay tasro adama de on taru to mo ka nyefo o suratu arafi o boray mu'minun ala ye a ñefolu ye o suratu ala imrana aya keme ani bolo blani kono do kana soro ka ñesina ñoo yuru mosa ko lu taw tokomo ka foka gele ama gele tu shila qur'ana kono ka mimbo kiramo aw na ka gafetiya ana ka sharia kitabtiya akana foko do retene ko fede ay kili nya o nyana o bene o nyana ne ala dala do ra ko tongo be do ra tanya fe o tu fona ala ya siga ka na ka fetiga na ka shara tiga ni kide wera na ko fe abi so ala de o buyen kan ko mo anga manga muhammadu bwala ka to kira tawwi ko ka dara kira tawde ala ya ye ko nyai o shirgu na to de te magansani ala mi ko nataw yebaye kabna masi ala de ala tiga baye ayo daci ka boy suratul azabi aya wordana ka fo muhammadu wa yera bala la dumi mena kiraw fe ibala o sisa buli biga tamene ble na imam bet kiram no ni gagu wulo betaru to ma ala fe ka afo no suratul ala imran aya bisigni kilna minu ma fa kam honu bala mana ala sinagata olu dasri ni suratul ahzab aya warona muhammadu wa yira bala krengena aw kira gafeti shariati nu ala sinaku nani bedda nyonga sa ko muhammadu de be probale bela noroti ala sinaga daw muhammad wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa amaba kira shariati nani min yira to be qur'ana kono ala de nyonga abala muhammadu era kundi ka fa dorati na ngofo tufune alay dorati bo anani ko fa nani nyefo ni o daraja di mo ena ra ka turu le nyei koro ka ga doti na ngofo doti na nyefe la o kel nyanya na Allah kano fo de o mango mo masa o mana nimbe ko fe aw ko chodi sade nungo kiratina sura era min dawara ko no nyumango sura o ayat flana sna ka foti na men yeru ko fo sulade wo ya jira ka fo arba de redda tugo kira fe no binana wo mbarabola e ko jodi yasi ayat bi sabana o sagiro maklenga suratul hijra ayat tanagila ka taba tanagilena o sagiro maklenga suratul hajj ayat bi ululana o sagiro maklenga nere ala de ga bare ka to armade do ci kerengera ko luga ci de katoka melega do ci ku ke ci de ni o mun mita hijila ko o nyega faye kada ka suratul hajji ala di kanyoy o jo bacele ko krana ka fuye o mun na me hijila arafa kaw minakaw muzalfa kaw o mun tagasela ko ka faye ala ka bara de ka melega do ci kerengera ko melega do kerengera ko luga ci do ni kato aramade do sugandi ko ci do ko ala ka bara de amajo watna jo o mun go amago te ala ko la ka tay dongli day wala ko suratu shuara kono dongli law ka shura e suratu wa yadurna aywa anaka dongli dabe aya do ko wo aramade yere ko na ajulla abugala cide o cide no nanani ala ka makure kam no aramado mu use ko fese ko tamlo tu sala jalale kaboy suratul mu'minuna afasra mu'minun kasra aminu liman yataqadara qawdi mu'minu wa yabduruni kelena ko ma mu'miniya ni cendo wa yabduruna bi ladi wa kasigi adamadu yoru cira cidon tinaba cidon gotti gatge ya ayyuhar rusulu aw cidon ay fezan mawndu wa kabol mawnga o suratu mu'minuna yabduruni kelena kay o yamra bi nyana ma de mo konta shoot lame wala jugutel la hara dum ni jugutey ga dum ni jugude be jeen ko na dum ni jugude wala jugude be jeen ko na
ni ala ke ka wa ya yu rusule aw ci do ay du ni mo nga kaw lañ wa kaw lañ mo nga o te la ra ci do ñu ko o yande ya o wolo le kamo wa ya bidur ni flana bi nga fo wanna hadi ummatan wahida o ko be ka mi miri o ma ko ci de te meno ndo ko do wa buramo ni shago ni to ya ya ni nu ko ayde ko wanna hadi ummatan wahida ko abe mando era me ngono o ci de meno lude ma bo kira salinga kana wala ju ni ko wala ju ke kana bara ju ke wa har ma de kira ni sara ba wala ju be de ma fu fula de alay wa o suratul nahl no e dide nga sura ande fadila ngo diga dañe ko be furagale ala ko wa aw didu naw aya sikaka aw mun me ka dinu de o sura min do da me ko dide ga suratu o ko ni bi didu mami hagli jiginna diga sura me qur'ana kono ala ya fay ko diga da ye chomi wa ta fala fa ka ta ke ko wa yunazzilu al malaikata bir ruhi min amrihi ala man yasha min ibadi anziru annahu la ilaha illa ana ko wa ne ala dide dudu naw ay adidu do aya mirinna sula hagli jigi ko i ka do ka fo atganye didu ko tuma atata digo chomi wa di nyona te chomi ka do kuma na ka do fo wahyu adamadiyana o tiga tiga koy fiu ko mele ko bi jigi na la ka wahyu adamadunga avo ay sira ne alanye jurum yafa o kadi be ghafiri sura me do ko yafa musa ghafirin zawbi zanbi jurumu yafa masa sura era to dalo la suratul ghafiri ko mun men alaka jurumu yafa fe sulam me qur'an ko na to ghafiri awun men ga yafa o ma ka ko kira ko banane o fana ayatan kalina ayatan nanna o den gota yunazzilu malaikata birruhi min amrihi ala man yasha min ibadihi ananziru annahu la ilaha illa ana wa ya latai o sula ira jumen dura sade iya fenta wala ama ma fatiha ka konta fatiha ere siratal ladzina an'amta alaihim balado ngani utatui surati ibrahim no imam vaya aldra abul anbiya alera to no imam va o sula min do dalu lawo ko ne re to dame abul anbiya ila no de naibla ibrahim ayena manya de ayo tade o te o mana ko wo surati ibrahim ba ka kota aw qur'ana kalamo amun yaro nabi ibrahim ye na imam fay wa mi ngono ma bana kama tiefo ale aya mugani nanna obo wala chedo ghafiri o mi jumu ya fa suratu e ayi nango fo hijri ale mugani kelina ni hijri tanako armadu ajogola abu gola ajolla mawra fuye ko ne mi yuda ne budo u jolla u bola ci de fo fe no benana o bu mbara bola hijira ma do mo o aya atwar mo akrina wara bisinga fo ka fo anya bala de wa in mi shayni indana wa in min shayni illa indana khazainu man nazilu ila bi qadri ma'lum singa fo ya da gura klina foi tei ni o jigina fatane ala fe kiraya nabi nyumanya atwaidi waliyu ya karamuga ya don baya ako fengo fenye ni nyi kada ko abbe jigina fa bene ala fe ngama jigi doni donde ne ala tatiba fiu mo mi ngono mi ya bana ya ala doya ala ko tatiba fana so etana mi ya o de biba mi ngo wali ya bana mi ngo karamuga ya bana mi ngo directeur ya bana mi ngo nyama ya bana ala ko ben ni ben farane de la ne tatiba nawta do abiba wa in min shay'in illa indana khazanu ma indana wa nunazzilu ila bi qadri ma'lum tasinga ko era daji ga era so foyte ni mi ngina fatana ala fe ngamaji gi don de aw tade bi bane ala tadiba o suratu ghafiri ala ayatan nanai akere ngoka nani fo wayu nani fo o biswani flana ka tablo biswan durunana ale kon bi kangar da kusuba akwa da aci de ni
yusufa nana mo atara kirigara kirila fo o fatule ako kira ko era bane kira ko adaga bolen yandla ala ko ma fille danzagola bega miria deni kira ko bana ya ko ma fille danzagola be baradi wa ben doina o bi soli ke ala ko la kasor da lutubulu ma Allah subhanahu wa ta'ala abu duskun gureta kada ka yira bonya yira baya o do donu duskuna mi mbato ba fo kira ko bana wa kadhalika yatawalla ala kulli kalbi mutakabbirin jabbarin kuma inda tarajo ika jabriya ika yira bonya imo yoro yawa e kira meleke yawa ala miye daw e dani filini nyine ala ni dani filini nyine o kuma fo hagal jigi ba kana wati daw on ne ko ki bo mna ko ala ko yira boyena i jabiri e kira meleke yawa tarma dewa wala ma fulana ikira bagani ibura adama dia kono kadi bagani kono wa ay ci de ngote bagam moy hagli to lu fe lu gatte mo ko nyon dal nyon wa jini nyon bien nyon to ko fe to bien ka nyon to ko to fe nga adama de me chama jela ala ko tita ci de ko de meleka e ko de ete ko jugudo e ko ndaya nga damru ci de mem damu ko ka gara ci ngay adama de be ko limi ngon de ci de nya wajibi ranne alafka kan yeshi awmo awta ga takuto on mam ko kibo ci de bo adama de ko no ko bana ala ko i gurene i ko me fali kele i jabiri rabbuna kibti yere kamel kay suratu atwari ghafiri al aya bisaba flana katabla bison durnana o tarana ga kuma cey kunje o ya soro a aya tan durna o do kimo cidingo maba wayu go maba ala ba kedi wa na to ka ke e kuma aya albi idus muteni ga so kuma soro kata dogali aya in ge ka kuma lama wala tisirati malu amana maw ni aya tani chamanye tan duru tan woro halbi atobe ama fati ato mamani saita ko ayo surongoro be amulu tafo nganye ne ka silamo jaza swaloina kata ka zara swalo labamo shutal labaina anyo ku ya dabare ka dalu tandi kada ka azale swalo sutal labamo o dalu ta no mebo ebitami ka so ale kelen disana al kile ke atore minu kira bar al kile ka fo ne ala ye kira ko dabla nda cible ay akele des kana fe ate fiu nga fara shere mimina no ka mawte no imam mahdi afara ala kira shere ma ko fe kana o ka bara de ni kana chorba ka ko wala mawyi anga do chemino anga do gafi ngana gafi me tugu ni shere nga bara de mana amete bani sulay rek ayat to ay sisa kuna masa ka bon ngono biya majo ko bo fala taku fi miryatin minhu o kuma e kana ke siga sigala ni ngoy na koy innahu lal haqq kado kon ne ci ak sebleni min rabbika wa dama yorla walakin aksar nas la yu'minuna no molo sirame be ho awla wanda mura ayami ngona ni mami daki tashala ka damena le ka chamana le ka ko runa to la de ni ya soro le mena jonye sira bu suma to ila ala ko ay kana fo bisika sala jedu ko boy dama yorla ngada mena una so chama o tulle mania joma huwa hobe fambe du nouveau yoro balonda yoro o foyte tulungani nyanaje ko sebe ko tey ala ko jien ko no mawla so chama meti o mana azlam min iftara ala allah kazaban majme ngato ene ka jugata maka mami ni alaye ngaluna alala o ni mami o ke ba ala ko ay abe ka ni mola ay ngalo dana dilaw
ni nya bala katma o kan do bala katma o ka o purni o ko ni ala ka baraka ulaika yuraduna ala rabbihim o tigla mo ki ka do ka fo o bina mena kanu dawa ma nyefe o yaqulu la shahadu o do shere o ba fo haulai الذين كذبوا على ربهم منون مويا من ينقلوا داو دوا من على لعنة الله على الظالمين كي كادول دعا على كدعا وبتو ينجوكا نبان نومبا كنانا أني لالكادي جغلو مينو o ko me ko yirata da ko kanti wa kemiti nu ga do walikta me ka nyashi dina belejele kakiramo ani gafe belejele ti gafe dina gafe ko ni ka foni mora ala la o gal la goshi nyashi mo demo o bolo be muhammad ni qur'an era taka o kemti u ka foko o lu de be korole ka biya miladil kam dumba fana o fana la muhammad ma fa ma ki ka korolem la na ja tega jubato la tega shega ne ga wulu kande ga so muhammad ma shi jabo ya aminna ni ra ala ro kamar dai kana jubato lo ka jonne ni jiri kurundo ne ga kurundo fara kurundo ala indi o fo hodi wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin ko mo ro ga fe kono emno wonne ni ibado ka em ala mi yaci ako ala ko mo ko ko jonni o be jobete na ngani yakay ne nyino todo hanna asura sira nyamina dubulo mo mi ngani sa mo ta e ko nen baye ayi ladi aka ka fe kono jomi ni ebu mo ka yayi fala ifaya fala ala ko horma wala cedo jiri kurundo fara kurundo awru de taru tagana to mala awru kat ko daledu ngolo be mina awde ngolo kala kono mi ngono ka bo awde kono kala mi mulo jengene do awdo bulo jeng el abbe awru ka bare wo awde wi sheka de ko wa awde wulu tere ko ma mo ka jira lo ka fo ulu bu yere ka bare na de jiri no fara kurundo shi abbe dara awde ko mo ko ka aw nafa ngaw be ta ka ka do ko ka kusi bo kana kulungolo nyefe ci odi muhammadin adama de buya de jira ala darajam ni adama de mo no adama de tlaki bo daraja kono feminu ndara ikama ko gi mo godla era tak tay kuru lu fe ko lu ka adla ala yo de wala mo hode ngona ta ba ko kanu ka jone ni matu yerumo kemti ka kemti jama kulu amma ne tasran muhammad ko aka gafe ko mo ko wo la ikra fi dini jago taala jago ta dina kula man shafa al-yawm la mam jogale man shafa ko naja ka kafriya to iga korole kay lakum didu wala di nga yato dem hono fana kan tayge muhammad na korole minu zoro je kono o do ay nefu ni mi mazo o kata ka korole ka nga tanye fela abina do mi me cenga muhammad nan aw ta ciu ka ko nan ciwoti ay kamna ko lakum didu wala di ni kuma bana ni maso hota mo kwatu tay ka shesa tay ka wulusa tay ka falisa tay ga joso iki koso ala ko la mo mi da mo ta mo ga duguluga ibina ne soraya korane mi go yoy ngaw ko ta ka toy resgi aka jagulu sigi muhammadu nen ga mo doya ka kirab be jeli nen ni ga op mana alla fila ka ladil ka damoni na ya ja odu na ma ja ko ta muhammadu kula nako tenga kina mo da ode sabai o aina naka dalio ko bara kul hatu burhanakum mingo itanye sabai kata kata mo horgo bismillah wala de kadne ne rabbi sabai de nyini innoro be mi ve kata men tenga wolol be mi ve kata men tenga ne bi taw fa fadre salamo joro yalbi wa hamri o go keneka o jagulu shitei o dina shitei ko nana ko ini muhammad la kaw kasgi ika dalu joga ahmadu o kungolo de jole do jenye fe o de la o jema se ka kungolo jigi fiu chewo cheni ya korba anyi deshi en dalu dai ni kimetu ya koroy ayna ahmadu o komo ben abina do ka ko alay kam nyige ngandante ahmadu o fe
la 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 ahmadu be qur'ana min no diga muhammad ka fe ko suratul anam kono kanu ka jo nani mata wéru ambe o sigiro de la dogali ko bo aw dokono nani bo aw dokono nga ko rete nani ke rete dogal ke o desey o tema ba joye korle mi yaranga ma bawlo toy o ma aw make korle doye amake ma horfana tay amake mi aba yera do nga kana ko fiyo kabe korle ka ulaika yuraduna ala al-atwadi ala rabbihim kunna minaka nu yudama yarla shiru ba fa haula allazina kadabu ala rabbihim nune mam yongalo dawda mala ala anatullahi ala zalimina atwa kalaw wala kadanga ba kadre allazina yasudduna an sabilillahi aka wali aka makanu abada ba ko de muso ka alaka tasira jemay ko nogo mbo nyina ka mbo kuru ka bo mo kemitu aka wala to ya ko muhammad lago ci quran lago ci muso mo kan ta mo ko mo kan ta qur'ana fa wala keleta ka foni allazina mawdu yasudduna an sabilillahi wa yabghuna haywaja wa bislama kan libu wa bislama nogo mo nyina ko muhammad nogo mo nyina aka la inde to e odal masaf la ka fa wa hum bil akhirati hum kafiruna kiyama koni aduna abada ku wa mo tane jila kafira do bala مسكت فلك عنكم أولئك لم يكونوا موجزين في الأرض الله كو أي كما قدره كما كو أبان نقول كو يكين كسر كو كو بو يركنا كو ما على كيان في وتسي سوي كناي كمتي نيما با دون بابا مين ولا كمتي أكتون أسيجي ممينغا نوي كيران نني كيران غفي دويا ay dogal dabla kana sigi dalu gena gaben abina do ka fo muhammadu ka shere mi wara o na me jine kono noy ma diga jama kuli noy ma di kono ko ka kenge ra gulay kalam yakunu mujizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya ay madam o ko dende ala ko nakaba ala ko ay tasma bi daka dalula fa bashiro wa ma kana lahum min dunillahi min awliya mam gon dari jigida fawre ka mini ala takale nyawa abana ala ko mami fa yira fa o islam ya ka woli ka do hon ka woli ka ahmad ko woli ka ala kele gowde o yamo hodde kerengere mo wonna adama de be bunya e ka wala na dumo ni mi gon dala to ni yira ja ko tala mi ngwa to ka korle ko toyi kana korle dugu joya o yala kay yamuray korona kono وكما جماعة الإسلام أحمدية ما بيعبا ما أنغا ما قربا من الدين أون دبو جو يرو فو كوتانو هنو كا كلاما سيرجا غو يجيجا أن دفرا كلا أن سبالي منيو منغي وني جتوغو يا كنيونا وسبال الله منيونا وغنا كبو فاسولا وما قربا نو udame segilu mo uga kele nyuma o fali dina jagul sita je kono kiye jamaatu kola wala ma bi jamaatu bola amil la degede do fana ba kan la degede sisa aka daga tiende do ene gari je biara ka me tara ma ay to ye sa ko misra awni khiriji misra khiri medinatul munawwara madina do jine bi nafa iya do mo mo to ma jenne nafa iya do am magay do jenne nafa chorba ko la shitigi ibo lago jigi bitami o yera do maliade amara de binu wala ndadi pian fo chorba o sigle disusma wa tiende do ay tien fo lenda fillaw komo ko jogo nyako ando wala ko sala sinawa minu nyo jadu ke en nango be kanyaro kama ame angle kama kami afo ame ke oluga flibolete yemi nga nyuma na etofo o yera do maliade abo yi makulu bela fo jamaati islamay ahmadiya o solla jene mahamadi re ayo do fo woli minu no liya ko jien ko na imam hadibu tan fabi ko no ko kafsale ya o tew
o ira chawra wala muhammadu rasulullah dola sahaba doni yahudiya do e madam ne no da ka jira musa de gafsa safana o muhammad de gafsa pau ada tanya ga yahudiya ka tarafa la kray ala kra wasa ma ko he akana to ko luke ma shikana nafsa ali yunus ibn matta dabla yunus de ka kana fa ibn nafsa yawi ka do ala ko ma qur'ana ko no e de gafsa bege ngaka yira ma jigla je yunus ay kray min jira ma ba ka mo 100,000 aw yaziduna aka jini ya koli o de ya bana ngala kra do ko ma ko kana fa ibn nafsa yawi o ma bad bi mo boya imam adiga wala ne murala kra de la wa on vana bi o ma korban uka jadi anu ka sabali anu ka muyu no de na fale an bi mo ka donina nang ma bolu la ang ma do mo lu te jaji et wadi lu manga do yaw no fon ne mo korolin tigu dina ma korolin ja ko kabla kele ko en kera islam ya ko muhammad no fe andala ala kra ko o tabashe ko ala ko mon ba ja ko je ko tala ayata kata ke abe du gulu kan nek tay de du gulu aw ma du gulu da ko wata teke du gulu ka be ro na fo mo anga du ko andu ala kra ko anga du ko tala ala ko muhammad mo anga du ko tala boy ka dugula yere ga tunga manga ta tunga fe ala kra magam la ka ta madina manga o de ko sa ay yanyu uti sa ka du gulu ko ala ko dila sa ma mina jira la ka fo hal maganda o tay sama ka fa sorlata kemi to na to do ayo do kala shima ga islam ya kono ko nay tetru ja ko o kala kelendi dugu shite kala kra ko numa aya tetru ja ko du kelentei ka ba sa ta kala kra ko du mo ni ndu mo ko aw binu mbodi ngona aya tetru ja ko ma kelentei ka ba sa ko to ta kala kra ko ka tetru ja ko atei o ba be ngalo de la ko ja ko ma to ni ki biti ka josona ala ko muhammadu ato tabashi na ko ate bunya fe ko ata yira maji ko ba guru nyafe jiri guru nyafe wala maki ya twaidi igad lagi bo ngado prisira boga faroka ko ne ka gurda de ka le mago de la shedara de ki go so ñu ko ne rataro o ka fawra soy kat lagi kulgolo nyafe ba bana ataka jashi nyana ngaira ya do ne ala tabli mohon ko wala nafla amal mo na ko ko korle o mohon israb lay paita o to senen na ulaika lam yakun yudaafu lahum al'adabu wa kullu jababi sabakoro juyauka ما كانوا يستطيعون السماء وما كانوا يبصرون بيبما بيكا فو ولول بيكا كي كلو تو في كامي ني تو في كاكاباكو نوني wata kata kunna kamin dongo wana nam beka di mamadou kunga aka gafe kunga kabako yala jema desra kaminu nyona ke no natabe outlo tola anyete olula ala ko abata de utlo gurne do utisaka menike utisaka yelike guy fiendo do ako takruzu ya saw mana la jaba abi farafara nyonga ka de shiku yudaafu lahum al'adab ulaika allazina khasiru anfusahum konga ulude karam maw yeminu yera do bonana de wadalla anhum ma kanu yaftaruna shama dosa ube nyon naga mina yanno o nyon naga pama ko be kunula wujigi dam fema ga be kunula khasru anhum koraydi wala be ka ki asege sege ni hakliye malangulo vodabla tasi ki mbiri kile ika jatemne
yani ka wuli ka singa ce doya ka singa gafe doya ti ko ta ka tuwi ay ko mi yakati mo ala ko aywa aw de kara yaro to nyawde aw de ayira du kasara la jarama annahum fil akhirati humul akhsaruna ko kiyamatu do sikatala munu bonan lo katama be ka o de manu innal ladzina amanu wa amilus solihati minun lemene minun tashiku nyamajo ko mo do gadda kurai kanaka ayre kala hala ko laje jiji ma jolena kaso ko yin kena chebe de wa amilus solihati kana wala nyumonge wa akhbatu ila rabbihim ku yaram majigu dawa mai ulaika ashabul jannati uka ulle mani anu ko wala nyuma anu ko yaram majigi ala ko alabina uka aljana de do hum fiya khaliduna wa bidima ko masalul fariqaini ako juma kulu fulam misal ya deni de kalama fiendo wala asammi ani tlogre wal basiri ani mi nyebe ko la wasami'i ani mi lobe ko la jagulu flate tlogre fiendo oni nyetigi mi ni tloba fe hal yasawiyani masalan koni jama kulu fla obsega kenyawa mami ne anyaba kula wa tlobe kula ani mam na nyete kula wa tlote kula akwa nyaba nun jaga jane ako wa bete de imam de fiendo tlogrenyi muhammad ga ko damina la jabani ayati me lamana kanaga cidiya soro a wuludu modula yani cidiya bi ma soro bebulu famala aka adama dem bunya anaka mafa anaka hine jati me dewni zo ce sabatola ko mo beya kanu anyoro gunda maga ma konnina gatumana na ala na krengere kana adama do ngura fonni kamo be kara juge fana kara saringele ku bafa ala ko akabo mekra benyana kada kai atla kana sesro o maganga kele unga yan kusa amata sara akone ado atnda do ay kemi ngwe shuve ka bafa wona mena telefe mango jorole ako ayta la tasriba alaykum al-yawm nete masake net na fulni nete joro ni nay masami hine katama beka o de ne blagana ko na abu yadama anamade emanga ikurukura kuru fawra ki te turu fawra minen altakle ni yoke ika buyaje ne de fe bedda ika here kamo e bunya kamo e nafa kamo fe tobe mo ne bite kurukura kuru fe minu ndara ne fe e kamo e bunya kamo ni kango gafe o ene de manga o ne nan buya ne tura kro tenduri nyo de ala klemtu ati turu fawra ni yoke ika buyaje ne nana ni ne jwe nana ni tieve ay ne kele awru ko bu di to am ay ngwe nga bonga dula matawa atla katanga mo wadne kapitam fay ala jirala yato obi maga mena bulobi ngal ma fay kabini setenye nyenjo joro mena odo jako ya tala kado sebenye mi kafa kate tur jagwala ngala ko tadina na muhammadu tadina tabulu mangaw man chafal man chafal yakfu kemiti jegulu nindo do be yere la do nyeji wi akabo do ru nyechuru ne tro tse udaya le tula to tika ma kada ko wero ko anye ko jugu bege chemina kama fa ne apurutara na kata o cherina na mbem nani ngakabna la krako idhabu antum tulaqa la tasriba alaikum hey ayata kadu kono tajibu sarati do mo se kadala de kumu akwa mi me odu muhammadu ko akradi ayi mi me odu sikatala fiu ngodo mo se kadala muhammad ni jekulu kemti din la gus jeglu kirana ni jeglu ayni me do yu kasota pewu kam magam la katu da fo yamani kon mi wora mo hondo fe tiente
utakun kataw sigi kallaje do ngele abay mo hono bina ka mo bla ka dul mo ko dugono shufe kata chebe fa utarano miriye do fu temena klitan duru temena kalo gele temena ubama min dura ko fe yu wele ko hey cenge mi wo ke sabala de aina akana ka sobla akana yere ka tunga mange muhammad yedana ma de aka pma atawuli de foy maga musula foy maga cela mashi dinga folo mamina ka to kandiga mashi fan jiri mamina mashi ka duri mamina wo foy tu fe hera ko o tilama wuru de be kan lakale unane uko mo cibla mo nguma se kana ko fo muhammadu bulola fe do ka ta olu mo ka fo nun na fe di bula ala kra ka jram go bula kata tu du mo nana uko mo do ma annana o fe maga mano ce zanga ko manaw andande tru jago la wa ako minu me aw nyini ngage ni jago ya bero mo man ne naw ci de benen baw ala ka gabe be dogoya jeglu ko kemdi outlo benna muhammad ni nge je kono na le kele morala crashite ko ala ni si tugo yani katla ka yafa o ke abulo kono ko en na la kira kele be o ta ala man latiga crashite kake muhammad ni nge fasay oti lamo nana sigi mangono uti utetru onne muhammadi minu jira kana ala fe je kono iba beka kota damna foka talaba abada ni nyona mi ngira muhammadi abada makashi ala fe ka jira la che nyona te che saballedo che ta tajuru sallai tega dine te kala dine wande kera wande sebena yana ka puma mete ka shuche ka ba doni akara yere nene akara yere doya yere nene yere doya jme wala ko nimbe kera kada ka kene kan jara ki amadugo ma ko mo la do min ala kra dem sofa o chop mbe mun ye fali bolna kono may ka bogabe ramato de mato ala kra meta sra no jila o ni ma anini kawale nu ngera keneka ye baw yaye me baw yame o bekar emi nyana ne man nye wala man ma fenya ye amen ma fenya ye ayeli ma fenya ye wala ko a waytlo gure ifiendo o ko hakli gure me wa hakli fie me physiquement ko te ay mbekara abu jahal man foy o ala be ko do be mana ko jegulu fla fla de min dulo be ko la ananye be ko la ani ma min dulo ta ko la nyata ko la ako takurna maro de ko ni ne ngu kera yira to nyamba wi nyenya di mo he ko la sa afle tere tete ka jete minege tlo dirimo kuma me ikafa mo hakli fana dirimo on ni be dirimo ala fe e mabaraka ne jila foga wuli ka ika ma doya be seni muru anu ne ngu jata ka ji muhammad bande ka doya hal yasawiyani masala anun disga kayen do nya yere ga ma fiendo ka yere ga ma plugrini o kuma na adusku gurina adusku fiena oni mami nya nya dele ka tlo dele ka mene ka tashola disga kale afala tazakaru yala ti tashwa misaga almaga mi kuna banakse découvrir ni ayi tashi
kuna microbe de bina fo ye iya itlala warabala ka muhammadu ka maka lage maka mi nalakra qala sallallahu alaihi wasallam sira kunanye ko sira warabanye almaka mi kuna bana kisa découvrir ako muhammad ma fo sira kunanye ko bi sira warabanye ay ko mi sira bulu fata ko bi sira dangalanye sira ven ka tanga munay warabata ko manaw muhammad ka nyina ma kira dibi mina ko do maliyani nalume dibi mina o watla jeta foy kalamo ayeni ni nyeji menye kanu bi mi nan wa nye yelanda lo yelanda ko do fo ka ni fe la jeni microscope ko te tibon la ka muhammad yeni ndoni bo fe me ay o almake ayi tashi ma mi from muhammad fe na duskuye kana imiri kaye kuna bra gizefle on na découvrir sanwa kelen kemenan na kuma e vole sanwa kelen kemenan na ko ina na ke kamar ka kuma fo dole je kana bila aye ni je ndema to kama to ya ta de ne ta fo ala du ngala klange do de o e kan na je yare ni miri e ka buye se muhammad la ngaw ga hakili ni nyeni Claude au mamir foila kasro akwa yeni ngalaw ndeke que ce sont des universitaires agni Sorbonne ga ya adre ma foy bonige Sorbonne de labo ma ngafle minu yeni ga pa kan ga boliji goro olu de ma ngafle ka bu yandi muhammad ma u kile ku miri akada ko yela mi ne ga pa ku tara kala durata borta eri gagaran ale ga ma fole mi dara kala ale tora ko fe min dara na sira kana akwa ale muhammad de mangame ashhadu an la ilaha illallah sallallahu mangame kemito wa mun go to wa la ya ngle kala ko abe je kala ma odi ku do ka ba ka makrobo de vanza ata makrobo no fe o wa be minu no fe misa ka na yo lu ke alaye ko je gara mele blanc si na pas petit ko ta ka pamade o blanc kile fla ko blanc muhammadi o minu ndara kalola ha o ta bo no ko université ga kala minu ye kala fo ta kalola kan de do nyona ka ta fo kalola aw ma se ka nega so dila folo minu bora fa dugukolo ka dɛ u taalen sɛbɛ o ye muhamadu ka bonya d'a ma la ilaha illa muhammadu rasulullah de me komitiw aw de bɛ jeni nɔfɛ sa a y'i taasi cɛ de bɛ lagosi la an bolo dugukolo kan an ko sise de histoire kira ko a 20 mais ale taara kɔrɔ min na munna a ye seli wele mankan mɛn a y'i taasi o ala filɛ ko fɔ yan a ye fɛn min mɛn a tulo la ala ye tulo d'a ma a y'i taasi o la ka na ye a nana a taara misira ci dɔ la seli wele la min kɛ a hakili jiginna de i y'a ye a ye seli wele ka min kɛ a hakili jiginna a taara kalo la a ye mankan nin mɛn mɛ di dɔn o tuma mun don hakilima de bɛ taa ka ko ɲɛɲini nka ala ko aw hakili gwirinna wa hakili fiyena a fiyena a gwirinna nɔɔrɔ t'a la ka ko se ka taa tiɲɛ fɔ ninnu bɛ muhamadu ka bonya d'a ma aw don k'olu ye kalan min kɛ k'aw b'o nɔfɛ k'a bɛ tila ka taa an ka maakɔrɔbaw tɔgɔ cɛ k'aw bɛ kɔrɔlen o y'a jumɛn ye an ka maakɔrɔbaw ma maa ba dɔgɔya muhammadu ni min bɛ ka fɔ i ma ni min bɛ ka k'i la silamaw muhammadu tɛ bi
nunga ndakuriya kundaw ni kuma kundaw la gutili kuma adabalo ka silama atwa di million haka me je kono ko du sukashi ala ko ko me akabara ba me katasma wuri mo du sukuna kiyama do ani ray tasma ida sukashi to la silamo ala ba hakli jigi ni jigina muhammad kata sallallahu alaihi wasallam ngay ba fo ado dabora on de kamara de onge kadaka masaba do fembe mimena bo do qur'ana betini yirab sa aya do ba fo ayde ni an yuru de ni reni ma an ni to se ka do wele ko dawn to abetini ko bebi tani ya kono te kirana na baw ani rofle muhammad ne baw dina gafe be doya baw ani rofle ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أنا بكرنا كلامه وحكي كوكرا نلا غوشيني تورمي نو بيا كذا محمد كا لمن بلو في أبما أبي نو تسيسا كوفنا مسألة دي أنغا سبلي أنغا منو أبي لبا أندا دلا كي كارونه على يشيلك nuhuna kanaka mawmo ema kaka maw ngam hot ma ciaka mo hot cira nyebe mo on kunye nunji aka mawde mo inni lakum nazirun mubin kana fo ya aywa ne so drabaye bo nga koddu gonde ma sadramna allah ta'budu illa allah hey aw kanata ala ye bunyami ndamo nato do febbe dara awde kamo ngaw kanata feminu ndara kamo katlaga to ke adaba may ka kano gari allah ta'budu illa allah ne ala borala akana fu warbatu koy inni akhafu alaykum adhab yawmin alim njoro ledo o kungoro misra o ko sira mena kada ka domina ula jabaka golede faqala al mala'u allazina kafaru min qaumihi odo nunga mawla ma bamnu mey dugul shimbo mu batigu minu mey no ko tigu yodo ma naraka illa basharam mislana enu anyona do jina de wotle on nyona do anyona adama de do ma naraka illa basharam mislana on yetela foy fa nyona do emna kiballa di وما نراك اتبعك الا اراذلنا بادي الراي الذين هم اراذل بادي وكنا وانيتا لا ماما تكو مينو في هي كا كوينا دي ابي انا ما جاشله نوني اشيتد هما باي atlo benna de وما نرى انكم علينا من فضل او نتفسما فسما دي شيلا او كا ne awla onguna bal na dunnukum kazibina ko e cede cere ya an nyete awla fu yengalu digalaw ko nunga mawla kusum wati bunu ko radu ko tigi bunu ngumbe yennu fo numo ko fola e ya nyona adama de tele wa nyabala mama tugu mino fe anyuru kono ya ashita duguma bae abe manu badi array flel yerla abe manu وما نرى لكم علينا من فضل وهم تقول شيلا أو بلو أونغا بل نظنكم كاذبين فما يأكلنا أو ينقلون قالوا دي أو يدعو ما باو أو يكسل قوي نبلا نو يما لفنا كم مو كله كوتو kabina la jenda adama de bi tachenta ala gero de ni on ye kasala kawye abi kyen ka toy pew ko on le nu on nu nga pa fola mina ko dugu ma sebe dugu la ma baw ko dugu kuli mo ba tigi tugu di no fe
dugu ma baw dugu togotigu ala ñini ba ka dogo olu la olu be togoni jemi no fe olu ti ko ngana dine ma fa fe kamna la jeda mage fo zani gele gele ala kara tile ni gele dulu bilali sumayya minu ngbe maga wona do ni be jiyo ni bara de on fawna ko ro to ramadan nu nga muhammad no fe o ma kere ngele mu ñu tu yera la ku yera fori ku bina cien fe sayyidna Usman sayyidna Abubakar nu metti ra muhammad no fe ci fa du ma bawte ngaw do uti date dugu ma baw fe cena karta kon be fari sira ka fari am siraja nga dugu ma baw minu no jate kundo ko Abu Jahal ni anyona o ligo dugu ma baw lu ko abada ngalono ni ci de ngobe alama akuna an dugu ma ba do so wandi ngayeti mede to mana mo kunate abada wa fobi ko bo cho kelela ko ke kisay je to tigi je na fulo tigi je fama ka singana ala ko o ka do de nala o ke mami ay kuna jaba soro de abada o tigal ay aba to jorla abaga joro atina cey wa fe kada ka yaro ka ko mango ya bi albe manja de fa ala taala no fe albi amaya be damina malikono abo to gele la karam go bachama u be fa les ile do da luke me ku be fa u yeru dusko wala cende be nga abena chogori on nya fata on ne kazala kaw yana gada o de ke me ku usige de o tabila ko e kabdo kunu o ma corona bo do fo ko korole baro boto ko me ki ga korade fi yenge eta do tasdiga lazibena yadehi nunga mo ba kan ba fo amo la de kono bi wo mo du tle mo la de kono qala ya qaumi nungo sa ikomi aw ka joro karo ko ndugu malangolo nje mene no fe nungo qala ya qaumi enaka maw ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indi akuyala aya yewa nene be dalu kerema ka bonna ma yorola ndengu bede dalu kerema de be muro ka bonna ma yorola wa ndo ma hera kenyi ay nema kenyi dre hera ni nema dunga fakote ala don noro ala kanu noro o de dimene no mugo ka ba yorola koni fa umiyat alaykum nika norano barakano hinene abina fo o dugo me awlade aw nyeto la ko aw ñewe jema ba ñe samorata o dogi ba o yoru yara o tamacu we aw ñabo de la anul jibo ko ha wa antum la khairuna ako kuma kunuma aw la ko aw ñetala aw ñewe jeñela ako kuma yala aw me aw jako ya kana fa fa jodi kasoro ay atwadi amanda aw yi aw nda jako ya bay wa ya qawmi la asalukum alayhi malan neti warñi ne afa ngacci la sayna de in ajira nasara illa ala allah wa ba ala debulu wa ma ana bi torni allazina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qawman tajalun wa me kele bañina ni gondi saranyina fe nga barayna ne sara de be alaka wanete maw gwemba ye kabonna fe limina jonnu unu dabama ubu dama ba no fe unu dama ba na nyong banyoya o ngane nyabala ikado aw ye jama kuliye abina fo aka fendo ka do ata chamando wonta atinen nen no fe manu la gushide ko fendu bulo ko fandawlu nabe ko do atoke ngane nyabala ote ko do wa ya qawmi yansuni min allahi in taratum afala tadhakkarun onne ba awri ngada ngam wof manaw jenne bi ne deme aw bina do nene ala jawa nene ala ka jonu fanda nunga ngabo no fe afala tadhakkarun atata jwa awa kanne ala bla nyona sage
ko du kuma o ta du ma ba ma e bono fe muso du ma ba ko se kana subhanallah ni kirawo kay yira takke mise ya kamane ala ko dabala du ma baw o ma delega ke ko loy fiu lu koy fleta folo yeta folo o jien bunya jien to jien dawla kirama fa fa ito ye fandaw ne folo kana o le ala nyin nawi wala kra ko ay ne nyini fandangunda akana nyini famo cela akana nyini to ko cela mama ni dame toka ala ko ay ala kra ko ay enne tisigiro kli andi e fangale be wala aqul lakum indi khazainullah wa nera tafu aw yakafu alaka no lo jigina o bene ala no bene numbulu de ay wala alamul ghaiba neta ko do lendo wala aqul inni malakun nama fa ngo nyamele gay wala aqul lil ladzina tazdari ayunukum lan yutahum lahu khaira wa abaka minu lani joma ya flali ko fandaw no ko letu menena netna foye ka fo alatna hera ku yede ana kada ko be aladna to sendo Allahu alam bima fi qulub bi anfusihim femme uduskuna femme nuguna ala de bodo inna izal min azalimin hukma ala noro mo dusuna ala kan num kanum be uduskuna nini na naw gwenga bono fe ne mageto nji nunye nu jabita dakuriya do ma fa akana nyina ko nungo ya konati sara nyina fa ni sara be ala de ka ngadina nyafola ngata ba tabay na sara ba ko de ko ne bina ko kaya dia kada ka megan ko ne sara bay ala awte nungay ni ala do nunya do ala leci enu ema ka ko ideun laje ki balama laje e jigina ko wasaba bora du ko jugora mo balama bi fe nu ibna taki denundu afu ko lu buye ko fesa ko yiga saray nganungo ay masam yene ci ordine saraba nu ibe ala do ala mi ci ka ko do mon ce aywa anga fama nyashi mawmon yorola minu ngo ko korana kono ala gra ko ngako bey ala gra be ka taba tawam ge dinen la sila walni nen me ga nyasham do wal me ga nyasham ki ka do kama sarawin adama defe ko nga akademe ya abona kama fe zero ango tlatla yoro nani duruna yo tay o kadi ala gra na akademe ya nafolo do bagando sowde do nimbe ko tayro duruna ganga di ala karana ka somo ayo aw mun nga haklene ka bo ta ka korona kono fashi kala kra somo jaza aw ko muhammadu wo make ala do ma ye kanu mode kanu wa ka momo ko man saranyina boga nga muhammadu ko ko anyebe de minu muna monna ni modonde ikado ka fo illa al mawaddata fil qurbi ko funa gra ni muhammadu masru yamo aka turulu kro muhammadu tay nay ko tamna so dikina ni ngo se mayrom de ipi ka ala ko bi se kula donata batta mana ni bi na ni famiye nano sa de na so yeke tigi kisati ga jabalay una mogu ka tablu kro ka fu qala inna ma yati kum bihi law nunguza ko ikado ala de bina nayi de netere ngone ya awdode nayi alaja akanyita abina noyi aw fela jame ngana wala ba fe ngana nayi alaja abina nayi netew wa ma antu bi mujizina akana bla kono fiyo kabe ala kany ayo toyi wala yanfa'ukum nusihi nekal ladlin nafanya awyi in aradtu an ansahalakum anneka neneka layne ka awladi in kana allah yuridu an yughyakum nasru masaba fa ka halaki nega ladin di fanya ide huwa rabbukum ala diada wa ilayhi turja'una wa bi kana
am yaquluna iftara walma be ka dudu mo ko choko madlalenu aren la yare ala kumate qul in iftaraitu faliya ijrami nene ke ngara kan manun la nyira o jurum bene de gaw wana baru mimma tujrimuna aw fana be jurumna ko mununge ne fana karle do ko bolmo ne fana tinga wala no iya ila nuhin opma ala ko anye wayu ke is nuhmo annahu ko jami lan nu'mina min qaumika ma waratna limanaka manuna de illa funakara man mo yaka da amana min limanaka ba ya glibe ko do mino fere kala ma jonu ala nungo ala ko numa ayde ma waratna limanaka ble koy iga koy buloni fala tabtais bima kanu yamaluna kana tage ni misabaye ko ke walula de wasna il fuluka kunu dlade be ajunna nen aga yamray wayna anga wayu klulan alka kolosili wayna anga wayu anga ladli wala tukhatibni fil ladina zalamu aywa ikanato ikatafo kibisul ndunge maw ngoro maminu ni uyete ni gede innahum mughraquna jibnu halaki nga ko fale fle no ako tara labamina o de karani de nu ñu ladi ka dese utia ka no ndame ala na fo no ngobe to komi ma adlali ge kununa ko mu jome ko ngalono ni wani ni la jawa bulo na ya do na ta porta ala nu ngo ala de bena nete gona to mato ala ko man nu kunu tilal lamne de kunu lad damne ma nyeta jila o fana kara dama jila koy ko gura wa yasna ulu furuga nu ngon nye kunu lallamne kullama marra alayhi malaun ne duguma baw tabana ka yakunu lala min qawmihi kam wala sakhiru minhu wiyala la ko gura ko nde chen anya bongo ko inde ko gana ma kana ko taw ma itle ma gwel ina afle kunu lala akula rabewa jibe mi kunu laira ubu mbara bala ko gura ala in taskharu minna fa inna naskharu minkum nungo chendo afamuna aw beka ambara bonnina ananga jama kuluni kasro on wana be kambara bo la ngawto de fa inna naskharu minkum kama taskharuna aw be yele launa way ka to ka mamra be yele la koy ngawto ko do de فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ako abina do atime la jaba bina mimo la jaba mi malebu la jaba ko bido wa yahilla alayhi shad adhabun la jaba bi jiga la jaba mi noti wuli fiyo abina wi hatta iza jamurna kon tora o yela kon dala nyona o mbara bolla nyona hatta jamurna fana ala ka wati dafara akone ga jamurana na o fara tanuru ako maji serla ka botsa de jigo ngara be ser ka ba fa be samala ba shuru ay puy ka bodu mo falamma qulna ne ala kunnuhum ihmil fiha min kulli zawjayn ithnayn nu ako wa ukmi yela mina wa seme sare doni ke ka kuru ngono de cheni muso wa ahlaka ani raka maw illa man sabaqa alayhi alqawlu nga ika mado be ika do ka fo oti do ka kunu kono de wa man amana an mamun lemena wa ma amana ma huwa illa qalil kasro o yasro ma shimal lemena no huna fama don ngo opma bagan nuna doni ke kuru hono kada ka kistate e ka halage na ke ka jamana ci e ka duguci fo mon min na kunu kono opma bagan min no biddo e fe
baga mun ba ka yoro lay fina fam me do cene muso ani reka dum mako o kay ga demaya fona kara mamme no bori ga demaya la mi yi yere boala kana fu bodo o an le bena jom ni bena no fe lu bedu o ya soro ma beren le bena musal e nu la folo وقال اركبوا فيها بسم الله ومجرها مرساها نونغو زا ايوا اي دو كنو كنو ني على توي على ديابول باي ولا يا جو باي دي بيتدون ماي ان ربي كانوا ندبما لغفور يا فما زدو رمدو مد رحيم هننجدو وهي تجري في موج كالجبال كنو كون ترسا ابجو كنو جي كرو كنا كتا يبا كو كلو باو جولي ونادى نوح ابنه نون والله لا يمجي جكرو بيا كبوnya kunu ba sabe nunya adenga wele akonde wasra den atami den yaradla kana fi manzilin ya bunayya ende irgamana nado anwe kuni ngono bi koy wala takun ma al kafirina mamun murtiran nu ngadda kuryamo kana ke ulu fa bi de qala dengo nuhuma saawi ila jabalin ba nya famu nebna buliga tafo kulu jado sabe ya simuni min al mai on nizraga ta o kulu jain sabe jit nazaro qala nungo la asmal yawma min amri llahi ninjini bijji ani ji to degle ji gwanzande de kulu tisaga ma kishi koy foy tisaga ma kishi kawan ji mobi nene nunga kunute kana fa bita kul sagana fa bi la jiri sambe ashiti dobi kada ka laga jamara do illa man rahima fa Allah hinamina ko ta bote de nde ni de mana ko be de wa hala bainahum al mawdu ubeka numbe ko ladli ka di ademo kontrol la safo jikulu na du ni nyonje jiwo na bu jikuru duna de ni fache fakana min al mughraqina ala ko de jiya halaki وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلي سنمنا كو دفرا مين غانغا كو كرا هلكتو هلكرا جيفا بتا تفرو ترا كلو غلون ترا منو غوت للكما وهلكرا وما يا مراد رادو كل متى يا أرض دوكلو أقلي يا ابلعي ماءك دوكلو iji kunu de afore ka poi ko mi ngamo dafa me wa ya sama esangulo em ma jishuru aqli atote jishuru jo wa ghayra al ma'u ko karamige ki ka do ji kunu na boy du ko be ji kunu na wa ko de la amru ya maram ngundire do o dafara wa sawata al judi kuni yere okma atara ichogo atoyri chichen to do sa fomu mo judi wa qila okma farasa budan lil qawmi zalimin judi fonsira koroya ala ka fonsira ode nuna ka kuni ngishi ko jona cikin to min gani na foma aljudi to wani tarabbe alaka fasamandiyama wala ka fasamanda nuna ka mo kushi kuma jama kulu to anjiu ki ka do lu halakira dare o to mana ngo kira ka ba nunga mau jebe ko dede ay hakli to la numa ci jebe ma jango jebe halaka no fe fanyero
bisa ka sura yamra dile ji mo ko sangulo mo akaji jo dugukolo iji kunu yani ka baro dafa jibi teme sira do fe kata sigata la ji wo to sira fa do fe nga fo ka tara o fa halaki o tece olu te ko kala mo albiya ñuru kan tlela basro samba bina yoro dola aw kon tabge ay ko wakulu kam wala ma ya fini nema ko babe nga jimana nga bi balamina mushkona na anyo chama ka bana nimise anga makoroba fo mo jizu aka ko na bi balati jiwo yo bab singa na dugu daminati fo bagam no siri me ko na no wotro wadu la tani bagaw ni an wotro fo mo jizo ko raydi sa yara mana aw fe nga sa na yoro mi ko zebe ji abitama wo to ji tata no sarablaw samba minane yo ka do aw tay akoni ye ayaye kawa ye musu ninge wala ma sumaya dale do aferi o ko nema be aw kono ko jide na faado o jimi man aw fede abay wo yobi balaka temaka dugu dala atame to tani baga do ni wotro do nere mi kan woni nya chama to ya karani nga dimisi kono fo modo mina ta jiwla ma woro nyenu moka umene on ga taran wotro da mi bagano mi ma to da dere on ga ka kina foko nunga ala bi jira ko nana jebe ta lalla o tece nyen mi woni o suga bi ke abana aw yo toka sirata kata bisa ka teme dugu yoro do fe demana yoro do fe jen yoro wara fe ga ho ka tawlu halin kamo la mo foy ke wana da nuhu ibnahu ni ngoy mena jeren gelisa ni nuhu yara nyama jora jibana kunu jora menu me kunu kono lu bora ni ne sojay nuhu ya wele darsasa rabbahu adabama nuhu ya adabama wele qala rabbi andiga ala inna ibni kado nedenge min ahli woni ga soma do de wa inna wa'daka alhaqu ede kal laydu o ceeti laydu ce o ko yelle dum ndane kibina ne nuhu an ga somo ani minu lemene na minu lu halaki minu lu kiji kabo jiga halaki lu o numbe ka ala hakili jigisa ko wane dinga nga ma do ede ede kal laydu ce wa anta hakamil hakimina o kitido mo belaji la kitido ma ye ede ngonday ni igale du tice nu ngoni pma dati ngala ya do nu be mi no fe nu ira do mi no fe o hiya ila nuhin ala nuani bamfosa ala ye nu manyoya wa yugranuga annahu kunu inyabala qala ya nuh ala ko nuh innahu laysa min ahlika nu ide inde ikama yede iwolo dedo ijollo ngai kamate innahu amalun ghayru salihin wala jugu kelado ni mangalata na ni mangam maye
no nyuma de bi se walju ka ngai ka mate o no nyuma kam ma ya dama ko de ka ahlu ma wara bi se ka do no nyuma ka ahlu ya kono ngana ma yara joli fana se ka do kono ni yara na ibo famu ala ma fa ide te de amma fa innahu laysa ibnaka amma fa ide de akwai innahu laysa min ahlika nanyuma kam maya o kerengere de kam matani kadaka wala jugo kelado fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun kana ñininga fena femi ni adonti yorode nuhu inni aizuga ne alabi ladi anta kunam nal jahilina kana ke hakilinda doy de kana ke jahili doy era mana fa ko todi era bo don yani ka to abi halaki ko wala maka fa ka ladi karsa na do anve kunu kono o ya sura deme yoro do la jima se folo singa boli kana ko ay ko meta kulu janda so nu ngamo ay de kulu o jiro bita jinye ji krangere lenye yamara dile do ajimo kuluti akenya jita kenya bide na aturo dogro pasala diwo na do ani nyonje era make sherewa ebina foto di ko denye ikamai ala kula mai gadenya bali i wolo dedu ngai kamata de kada ka walju kala du kana to ga inyi no fena min don tiro ne ala kula de ne ala kana to ga nyi ngai min don tiro ya foni foto mi amina fo ne kam ma do de halaki ne mi kam ma halaki i de halaki la way de ngudi kam mai kada ka fundi ka kula ne ma kam ma ya abi fo amani nyoraina ma gwaza bi sega do no ma kam ma ya kono nga de bi bono ma kam ma ya kono mi ladi kana ke jahil doy قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم نونغو جونغالا على ومتغاني إيري على فكوي ngana inyin nga fena femi no don tanyoro ningaleni dor ko nyoro wa illa taghfir li mi nyira kiram veni ni ma ya famola wa tarhamni ka hinana akunu min al khasirina mi ga bona ba wera do kadaka atuko ma nyabe ala be mi ve armadini ve wenni jongwala fa bana ala bo de fe ongo mi luzraw de tagana kamina daddaluye jongwala nu lebeni ala ndanya na waraka ble de ye wani yira mi ngarane ni manja fa mo ga hinana nda cento de qila ya nuh ihbit bi salamin minna wa barakatin ma ala go numo jigina ka bokunu kono ni kishi ani barakaw ye mi murane ala yorola o barakano kishi o beyka wala umami mimman maka ani ma warmu ngume kunu kono no oni eka mawweru te kelenye wa mamun sanmatihum summa yamunhum summa yamassuhum minna azabun alim hakika do o barkani o kishi mamun ngume efe o boluye mate era ni ga demama ako de makulu waraw bey san matihum amina damu taku ye jien kono ya summa yamasuhum ko fe la jaba obunu soro la jawmi naka gole ko sobe no koroy cedo ndo bena lemena sirabla ka jien de namna ko gura oni de o ke o mana fem gangi soro bi soro tilika mina amba ila ghaibi nuhiha ilayka ako nuna ka mo takira chugo mi muhammadu nimbaro be ka fo ede ningodo le manno eni nuhu je samba joli o ko nga kambe ka borobo tilika min amba ila ghaibi
ningo koro dugole no ki karo ka fo amma ka o borobo ma kunta tala mo ay kunda do ka koro e muhammadu ay anta wala kam wa yere kam mo kunda nunga ko kala mayre min qablu ka kon ni wala wala li nyako ni hada min qablu ka kon fasbir opma e bala de min de man nogal mo je itlo bala opma fasbir wa muhammadu yere aywa wa dabi yere la sabali kira lama be sen kira lama be toro kira lama be ne kira lama be buko nuna ka mo fle bene olu tay alita kam mawdo may e mi day gebe we ga sabali fo ka bu yanu day de innal aqibata lil muttaqina o nga accera tugo tugo ko yala tara la ba jumena ala mo ala sere baw ala ko baw ko kado ka fo ko bitaka lu de tay de e men nu ka mo nu ka ma bayanu ka ko tiken febe ala bana fajuna kando la bana nu tadila o ma e mi ngwada me bala sigatola ngurni do de fole vleni wayta belul bani ni ma jerala ka fo mana akol bae awde tay wa ila adin nenu nga borobu yina muhammadu o cide de o sagara tugo me kam waya dunya Allah bana mina o yoy o mana ko wa cide wara kala ala fle adi kaw nye ubal maga hudu ciumo wa ila adin akhahum hudan ko nye kira najma hudu ne wati aka momo no ya adi kawi kala ya qaumi hudu fana kadda gura bena nga maw'ubudullah ay alabatu imay malakum min ilahin ghayru febbe dara aw de kamo alafe aw boyana alafe aw kata fe warata kata tetri kata kurgura ka kano kede te banga tur fe waray fiu boyana kono kamo min ala taglimi in antum illa muftaruna ata fo ila ngalo ngodo ne bon ngalal gafle ya qawmi la asalukum alayhi ajran ko wambe ka ladil kamin namo ne neti saranyina afa koy in ajra ne sara illa ala allazi fatarani masami ne da kamla baraina ko ne sara atore ode ne sara bayde afala ta ko yala ati hakli sorwa am se ma kelen ngaya ya ominu ngeme ka muhammadu kaddemaya muhammadu bonaw ko lu ni rajja ko rabla qur'ana kono kaya do tunomi ko kote ay kiraw magame de hudu ulumnu do ko ma kele flaga fani ko gura ko ne ti sara nyina fede ne sara bene dawa may nga mi inda o kiran nu nara alala uliado alale hayu ko yumi udonu modenu ulu bisa ngalati sade ala bina modenu dem onu tulo sama ala bina flenu ga hinanye ulu jugi dala daga nga muhammadu aw ka fola ay morblam name ngona yaay de wa hudu fana ya dandre ko muhammadu ko ila ma waddata fil qurba وما سالكم عليه من أجر إلا المودة في القربى ها كنا كنا ديسرائينا في كوي هو عندنا مسؤولية موسى هو أيتو كجماعة كولي إن على جه مهور بينو أتيب ما دوتو فوق أتاها كده سيقول لا يرفع فهو نو تمنا ناني كي بلو ودورنا كوبو تورو على كراكا سومو كرو أنا موديو سبحان الله وهودو كبليا أو ye muhammadu ke kira langule sade kira min jigi dande ala rega fo mow aw muhammadu ko wa yakum astaghfiru rabbakum ngamo mimi nyina fe ay ya fayni adama mo fe thumma tubu ilayka say kanam yursi sama alaykum midraran no kira abi sanyi bajiga aw kade wa yazidu quwwatan la quwwatukum fangami mala soram mala bi do faraka wa tatawallaw aw kana kodo ala la koy mujrimina ajugu mangeto wala ma ajurmuto nunga ladil kafle to hudu taflali ne me ka voka qur'ana kala mal ladi kanga ya fanyina ala fe istighfaru almari ka kewalu anya fo ya fanyini ala fe nene aw ka ya fanyini o yanyo wala mi nga jugumana ko o sega kana wulambe o nyama kana wulambe o yawa istighfaru kiramaw
olu ga yafa ñini ye ala me daraja mina ala doni ko doni kulo ala ñila ala do faraka ngona sengo fiu o ala ko aya nayo kefum ka sey kana ala mo kaka jugmo ndabla ako yursil sama alaykum idraran sango golera donata boda ko santa yera buru kuma shura kade ne de sango ne de taysi ende kama no way wa yazidu quwwatan ila quwwatikum wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum fangami mala saram mala ko mi do faraw fanaka ala ka laydu deni kamo mamini kala ala ugula ledo ñana bo cugu tala mbake cugu atibo o ye ñeshi istighfar mo kay fayni ala fe ala bi gersiga dale no ko ren no ko mi gersiga la ala ba bewli ka boy siru mi no mala bewli o ko ne bo ere ka jija ni ka ñegomi ni ba ala fe ala dala istighfar la ko o qur'an refle ka fani ngarama de ka teli anyu dame anyu ka kodoni fi lawla katame alaga wala kuma bade furani malira mo ben nabi ya fadeli ala fe ko tama ngaram mali wono sa miji ashimay ambe de mana halaki ko wi ambe de mana tajen ko wi wa kelema ka flama ke fama yake dunu ba yake ma lagudun yake ma lagudun ba yake ma lagudun mi ma lagudun min lagudun yake mi lagudun yake ko bana halak le flambe o frafo italabi ko tubi ga sega alamo no kara ala ko abina ni yela may min here abina nyama jo abina baski abede bala bulu foyte min dal gamara kono anga anyu dame anga nyonyo ni anga hakil lawni fiyalo la katama alaka ata warani ko da hudugal ladli kay bi malika nga takusobe nga piya wara ma ni dari ya la katama alaka amaba qalu ko yahudu hudu kam ko fra kam ko hey hudu de ma jitana bi bayyinatin hey imana ni dalu kena manye ka konga o manan bitarki alihatna an qawlika nga jotoyi iga kuma kamo an to kede anda nga joto iga kuma kamo o manana bitarki alihatina an qawlika an arabu kala nafura yoro dola bi lideta akamo an qawlika iga kuma ingamo amma foka bi iga kuma ina de iga kuma ingamo Nabi Allahi Sulaimana aneka suratu Sad akunga pambe kafo inni ahbatu hubbal khairi an zikri rabbi indon bo fillahi rala ka keku hera ko yene bali ala ko fola je masri je fenje nyuma ko yene bali ala ko fola o fili mbake ko Sulemana aka so chacho ay amara do ka ko kana so bula nyafa kay katame kay o sunu ndafame ufame tumi wetemeteme na mana ko Sulemani re jole tura aka o so fleina ko fo Allah zarata me ka jole to ta tli ba rama do mati ko kara anna ka fo ngala ko fo wati to ngai ala fej me atama ga sonu do ruddu hali yow mana ko ay segni sowi
afmana kutuna segera karani soye ku sulman kon dimine sunu ngora sa kada ko kara sobe kale balala kula fatofi masan bisuq wala anaki ukma kon yaga fato murinda abi sew pele pele chalo tugumi abu kaun jarote abu kaun jaro gafili abu sew tika gafili sulman ko wage ni Philip may ni fato may ni haglinde ap may o ma fa ko ndona Sulaiman na nga kuma kon na dabruya kele do be no taraki to abana pew foy man ge an mi yene de o li akora ga mi yote dakruya an o nunga pmayna korane ayo bi nyo ngoro fo imae hudu ga mo ko wa man nahnu bi tariki alihatina an qawlika ya hudu on nanga jotori ikapma kamo ani ulu de koray da bayi inni ahbabtu hubbal khairi an zikrillah ne ala ka danve chima ala ka dalme kabakonu ne ye ukanu kadaka abine Sulemana bla ala kula abine Sulemana bla ka ala ko kadaka ala rati yenyana nga kadame ga mo ni ye ulu ye kuma ala ka masaya an ala ka singola obine nyakoro abine bla ala kula inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi ne daba ma ire kufoli kamo fen ka bako manu dame chimanu obine bla de ka ala kufo ala ni mahadi nande karamo ya tura kunga atina fo amma kala karamo angala me karamo de ngani ni shahidu kumana yatlu shahidu annakum madre we Sulaiman ke masa kirado masado nga kira ina ga masaya akira fatoy kala ga dawo so ere ko gona so ye kikuye udana so bena temena ko atoro fella faka ta selwati teme hatta tawarat bil hijabi o ko opmana ko kay se kana nuye segera kana ndo kuma ko ne murta sabu kantiga bu seundiga bi kantiga bi seundiga ka sura makete afara de Sulaiman be ka so leje kata u be ka temeteme fo u kun tara kunana hatta tawarata bil hijabi u je ka tle do ko fo tle tarabe ka sura la tle te kurana kono lete ye ni mari kuma na afira bara ko ni nyoro en lamme kanye tugo mu fo bu ku kuruna ko ha ni ala Israel bay ha so fa ala ni ala Israel be foto bara ko ala Israel be ni kleto ma fo amaka bula fayre tawarat jiyadu min burati sowde kun tara kunu Sulemana na tawarata bil hijabu tara do Sulemana ne sowce abana ga ko tle tara be tle to mo fay fatofi amasan bisuq wal anaki okmana Sulemana ko ay segino ye kana kada kan ni fen danve kabako cheymanu abine bla ala ko fala wala ipma fana bafle afana badine ala kan danve cheymanu ye ko anu tamati ko obine bla ala kofola abi bla ala kofodela ni ya mangoro do atima fo alhamdulillah ya mangoro o atima de bla ala kofola nga madi ina ko mede wala ala hena na jena islamaya jena ker ngara jena o to Sulaiman ko ay nanu ye kokura sisa o segera kan ne so ye Sulaiman mada so flele mo sisa na nyede abena ujage shinu mashan masaka munu mene o kuma ay gwerul la sa bi bulu daw jage shila ko munu mene ana usankolo so nyefe senu bawno go masankolo abolu munu mene o munu mene ni ne o yo de gamurla tigale paraw kamo blate ko se mane ko bage foy afana bade ni amale mo furano ko mi me afana bade ni nga dagra telembe mu ñu tru daga ode an
nabila hudu hudu ge ale na ka mo be nyona kuma mina de ani misala na ko mo ndara sulmana tainda qur'an ataba allama ba ka do ka fo don ba we filiba mi ge sulmana ka yoro la ani o fambale de ubla bela on nanga joto ika kuma kamoi no ya ani olu yo de koro ya masulmana ka yoro la ka bo amo wati do ka bo amo an bo ta yoro do la o lu sina ka sulmana ta ngoro ko ala ga dama ka wo manu nye mbali ala kula mbali ala kuma ka soro ayem la la de ikomi nu dabara e ba fe e ka puma kamo an ganga joto e ka puma kamo an ganga joto wa o sulmana fana ta nyo de danve ko kuma nu olu fleli yene bla ko fleli kamo nye ala ko fo o fleli kamo nye ala ko fo kuma fana ba fle on kamisi kaka ina nyona yoro do be ni mam mahdi mana kaba ko vora kiraw mo korana kono de ala do tiga lakali on ganiye wati nikra tara ni wati jena kalo ko chama bi do dine kono o waju de arma de setula adaka sayabi adomal la ki kawdu o min no foko o luta do malla ki kawye o do frangan do bono wita cha fa bana sa kala ma tugo takula o kamo amma ala tanu kala tanu ko bura alam mi muhammad magwe ka salama magwe ni imam mahdi nani naka norobani fi ba ko qur'an wara filiblu ka tro kele ndo ngala kra ko famia bina yele ko sambe abedu wadomi la video ko ala karamo madina ko qur'an don tsaka yele ala qur'an ko tugudi akone ko ala ko aba yele ko ay ko an game ka durshi wa man do mla ka durshi ando funa bu do mla ka durshi ala qur'an ko la video ko madina ko ne ra ko yefla ma fam yale aku hakila sebene ne ko do ko lo je ya ko kote fam yami ma kono o bina yele la video e setola ako bi yele pian ala bina de chemmo kana sa to bola rabula o de farsi kay la rabu di miro fle ala ko abiyele ala kra ko abiyele ko atiyele ala kra nyafo ko famia ngodo aseto la ka kolo jalay ngala ka jana ka ngene fo kono re pando bi i jenge jenga bena abisula nga famia ko bena yele aw seto la fiu ala bino di chem mo kana ti wala o ga farsi kala ra ko fle sa amadi ara ka la rabu nyef tafe ka daga nedu kadaka la kra ko ati wala amina wa shawara la wo ba doye nasiru yefo ba dashi e jama islami la ahmadiyya je fa ahmadiyya beti qur'ana famiya wa la rabuna mbanga na madina kana ebi malu fona traite do mahdi bulu nemo ga ay wala ti jamba ga ati ma flata na ye tay tarade shado sale shado bulu bi wala nabi joanno ami fulya se krangranyana ama mamnu fatura ndu beto do anye bla ta to ma kunu fa wara be ama do be ataba kelngel belede ni wala fana ami fulige ma folloye menu ni alay ma folo ya daraja dumo wo mo ba ko goro ya sabal taka minuta ibrahim maiga amdia president folo be kala bangoro hakla adi kendo atlo bangana nga fulu bay ni shia bridite ni diga ko fio nga bero mi shi ya bridila e ko mi maiga la kawdu olu fana ti kɔrɔbaya anw bolo hali b'a bɛ denmisɛnya na ne bolo nka a si jara bi an n'ale de kaso bɛ faasi cɛ jɔlen don a ma tulonkɛ kɛ ahmadiyya la fiyewu ale ne kɔn ahmadiyya la kundo wari an taara sɔrɔ misiri in na yen ne tun b'o du de misiri min kɔnɔ fiyewu ale tun bɛ yen maliden don
andara kunwari fana ka toyi sole andara anga madi feita la ka toyi on zegle kana andana nyon zoroya alle grama dia president ko lay amma ko sagi dongole jamana kono tabi ma ke ka ko do ayo aba fo mako experience ayo o todi o ko do o fe mala ayande bena be barayna ya ka mayga bisira afodo sira akam zorba laka hinana ado ken bokar mayga ya furmuso alaga atwadi amangoro maryam ganaba iga folbe ne ame cheni ngata muso sabali muso mu ne babulu am ganaba fu anda ba tabara ko sebe yande me furmuso nu amanya ne ko maryam kera la ngena ngamo bino yero ko ni ay chedo en ngata he e ba soro muso balle babulu hanna to ma fo imam muhammad ala sana ka muso nyuma saballe hagli tigi di muhammad moti kasi nga sutra so kono pew khadijatul kubra radhiyallahu anha nala bi ka ko la wakati may ga nani fo nyana magana ba o ka foli bi tanya sigatola masal betu ngara be fo ala ka hinana ali yango anje so mi ka so ge ahmadiyan no feya ngora fo itala ko masal betu ngara kulukoro da sudah me kulukuro akademi be kam so saballe de trawre nyina maki ko nyina tigi ko ani musal tungara mi do ko ge nyon vetaba tabale anno amadi akula abzoro boli gata sibirni karge ndena ma damne ko gura de ne ga sabalte ani ka ala don ani ga chebunyate nyama soro manga chama cirano fe abba kulukuro kana do sirasa ni nganga fo kada ka do ko famela ko asina ka wuli ga jode ya amal maka ye adamena nani gele abba rede amal maka o man do tafo ko masira ala ne nga adamena baya ka shidimo fo bi mo ala fo nene man dado nuna jere mina fo ni ngwele la ala fe ka soro numa fo wa fo batede masulum tungara folibi de folibi respect no fe ni banaba ko ke ja ale fana ba kabru kono bi hakli bala tara seguli fe ma tore ka tara ka furula nunu nye bo baraka seguli ka furula o be ko ngara respect no fe to ko nga ma soro ko on gawe sengam nge ala ma nyino ko ala tinyine wonere mba ko ya manyine ndine mana ko ga jay trawre kangelen digi mba kabru kono ala fana masalmu tumara ko teri ramos bi foya ay de meke kasro musa tle la anda tula ramos seto lo nga ayat de meke ani maw ko ket jeya ko nuni o semina o ya de mawla ala natugule ango brama ko jade amo karana ramos ga de mawye no boray boy basilla le amadia president ke shibri drabi akal karamo do be mabbe nyako ya fenga doni abaka contribution do makana isilla amma ñine ko andi ñine donc na mom demena ni bikadi o tañina ko nama ko de aw no ahmad labi moto be moblu be no ya soro fembe de yaay ministère la ami yele am tanzil am fa mi ñogu me e ga durni te am ñogu me ya Cheikh Umar Kanté ko na reñable tamba ko na re ka wajini agwa ngudi do dala ko o manga ko cho kwandi korole la jafa man nuna ko me kan doro ko ju ango tamba ay bara indicate ko o ga do assurance ngana abe ka foli be Cheikh Umar Kanté be kabru kono Mohamed Traoré ancien commandant jele bugu
guerre Chine ko de Indochine guerre ale yo ke afum to go borobo nga amadi ala pati ni mi cogo do abade shikunde wala radda cogo fanda neme de kadaye akabara de wala wali bara de e ka kuju gola Muhammad Traoré nyanawa abaka logi boti iba ko jorbande way bi na ngal ke bi ko ya aya do wolde do de do ale takada to ni fana kada fayti nga na fende ni iga jonde Traoré domi atoydi utanga mo jega fola hadra naga karate ko utaranga mo jega fola ado Traoré be ado ala ke mama be radio sola abbe ma sabalimba ko nara fana fumbe we Traoré bulo digi edere Traoré bulo digi foga bulun taraki ko faga do anga jega fola do o e badru chemno ngumo do o e badru do edere ado ni akun janabe ya ahmadiya kapmar rasula o kunyo kunya be dabla le ngado anjo kundo wa mabanga ka amfana ka matike mi ra jarara jo mo ye ako gidina tigo ko ka fitna be ngane ma matike konya bane o yo ko sobe ne ko matike angul le bura be pamar ko kele be ya ngane ma matike fiu Adron Traoré no menga ale kingu fumetri ale fana tun bɛ a don yɔrɔ ni mɔgɔw ye o kɛlɛ suguya k'a la i yɛrɛ bɛ yɛlɛ mɔgɔ la tɛ kɛlɛ kɛ o a dɔrɔn tun bɛ yen nka o t'a dɔn o bɛɛ ka cɛ min piri bara piri yɛrɛ a sumanen tora ten ma foyi k'a Traoré ko dɔw bɛ yen a fɔ dɔw sira de nin bɛɛ tɛmɛna ala y'o kɛ cɛ minnu ɲɛna o kan ka fɔ minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ an b'a fɔ ala ka hinɛ o la minnu bɛ an b'a fɔ ala ka barika don u si la alhamdulillah ado ya haydara sisba faga émission tige jega fala bi kada ga joku dal to sila e joto mena joto lo ni ka fanga ni ka don ni ka sete kali jega fo ay shara bolulu diga émission tige ya tige kada ka bagara mo do ko temena wa ko be ko fe kalba karako sa anga mobtita o fana ko jadi doy marfaw ni bien ani kalaw o kumbe o dodre kado dugi ndo bora mono te garfa na ya soro ibe ga telephone koro ibse ga wele ka ngona foni dugu jume ngono kado dugu dokundo ma woni sise ale fana tun bɛ taama in na mopti taama in kɔni marifaw ni kɛlɛ tɔgɔ kalaw ani besew o tun bɛ yen dɛrɛ nka n bɛ segin a kan kadɔ dugu in tɔgɔ tɛ kɔnɔ nka kɔni b'a sɔrɔ i tɛmɛna Somadugu i tɛmɛna o kan Kalifa Karakɔ ale ka yɔrɔ do ale bɛ se ka hakili jigin a la kosɛbɛ nka ale yɛrɛ bɛ commune la o bɛ dilan ten anw t'a dɔn k'a fɔ olu labɛn bɛ nin cogo in na nka min yɛrɛ kan ka kuma ta ale sina ka jitɔya a ma kuma ta bilen jaa marifaw ni tamaw ni fɛnw dalen kulo olu de y'a ko n'u ko taw ahmadiyaw b'a da to la a da ka to olu la olu kun ka kɛlɛ wolo ci kɔrɔ si nka karamɔgɔkɛ yɛrɛ kun min labɛnn'u fɛ ale siranna kuma kɔrɔ k'a tɛ kuma koma bɔ o kuma an ka sɔrɔ ka marifaw ni muru ye sisan k'o tɛmɛna de an balimaw Karakɔ a ma siran a tɛ siran a kelen ye san dayɛlɛ Kalifa ye Karakɔ an bɛ furumusow fo 52 a bɛɛ sabalilen don n'ala ye ko di denmisɛnnama ma i bɛ caman ɲɛ dɛ n'ala ye si di ma i b'a caman lakale malidenw ne ta ɲɛ o de ye n bɛ ka n dɔ fɔ o y'a sɔrɔ
shifinyera shira mbewa gone ya ba yotan mi ga domi ni khalfa ga chide vlaba arabu kebe pakistan kebe abdul rashid anwar fana be an mauricien kele mal don ba bepp mbey 89 mbayo ka biro kono gouverneur ay ceya ke nga kara fa nyana do akachala abebe duguro joro bi alera ba yomi ceya ga be on namo do fo jeni mina ko aya fa na ke jeni mina ko akara jeni na kude taw kele andara tumani kumbe domi ngwa gona sa o kuma kude tagara o kare ci damo anyi maliya do tumani berte blakana aka conseil religieux do techno ko nana fayna président ko atimine blé nga ga respecté gadi kada ka arabu ko tay ngana di anyi me po fa de lawa arabu yo lanye wor bolu ko wata o bolu o kuma ande ga respecté ndi nga ye minane me ka dadu wotna kable jeni me do benga matrawre amada sinla minga su shi gadi benga madu globala ni ndo alebe hamidu kumbabe manere delegation bana nala ko ki nyina o ni mo fo wati dola ni tara kabru kono jeni mina fo ati do akeraw o ma yato ango do fo tafsirul bana ko temena chawta ga fire nyon zamana o mira dugube minu ngono ayato akana talu cedola talu tikula nale minge mingi ayoki benga Traoré Hamidou Kuma ndo dranel benga kata kale jien kalake amuso Mariam Kuma anga foli ba fana comme ama fo flaw yo ko do ke non c'est comme ko wati bana alhamdulillah mali ahmadiya aduna donjugo mina amalma ni yo do ye mama ya ndeme yere la e ba sura be kulu bale senemuye kaba ko do de nala bi ko da ba dilati santan wolo vla mingira na ye dossier da bi rejeté abi do da bi talo ko boy anya fo mar ko andame mar ko no kulubali senemundo on est resepté tibulo itsaga jalsa folo mingira en 2004 che kundani dobe ko buyagi keta la ngado kaba ko ba atte ko nanga do mystère dafe kada ka lu de ka rejet chama bamulu nga kamel ngol surni ngo nangata nga be million dia de o fembe ka million ta kada ado asoro arabu be ka milliard de di ko million chama di administration mo e ka million je ko lu bu to la wa ja che surni do be aten joy andara aku ka respecta o ya ka respecta dawo ay article do jira boko association weraw ne bolu do ngama koro ne article mo jira donc ahmadia bene kama koro ay dossier bo kasinga administration era mo bla bara la o yoro anga nga do ci ko mi kanga barake ka resi kanga jalsa ke sous couvert de atwa di aliga association ok pia ado anyi wa mo ne dama awam ga ya beri atwa di secrétaire ma nyu katro ko kulubal ke ni senamu yate ako nye million baro de kieta anna nanga jalsa ke pia foi chema buli ko ba faga kono ka keta abe nyana mayala bi ngama kundando de nga yesse babe nga obi fo ala yo do fo kaka mo ga mat ya fo aya datu ko kaju mo nala kono ka keta ma fo mo roi ande roi te nga roi baraka wu kabiri 2004 sa ma 2005 tumani mi en vaya ala no balma do damo ko ala santouré
ak me baraka ministère atwadi défense la présidence la benn ne Umar Cissé o ala sorlaka o to mina saka ka barda ma shunit le an Umar Cissé kar se bise yire amade yere to wala saka bo kadamu o ye jamu jume min de kulbali senamuye ala ni megen no ada de ni senamuye ta nu ko ba da ko ba warba kono ko Touré aga pasana ka visa ko asra sebene no malla pakisana ti doya o de be tido nga Touré ni daka Umar Kulubali warata il était lieutenant de la police ado abe sport kuna anul de jera ka barange o fana ta nyema o tara do luga olu de na fara yu mina olu de mina ke bawo oni mina ke bawo ko bi ideme ka do jamana ko mo nayti do yaay ala kay de pakistan jatige ni Umar Kulubali civil ka Umar Kulubali warata police ko no lieutenant alde be ka sport kuna do nyame keta o do asra ali ko nyama ayo fana keta anu ya do duru nyona katanya fali zabar ka visa folo million de karaka ke ngature kama ko wa ni ndabora nyema ka dana soraka nu ya baraketoy abi na kamilengo visa tiseme wasa baka nga tido de sebe nga nyanzar sa nyema mun na nguso u ka laje ni mawdo ni mawte on disuko ma da fawi ya tla law nyonye anana laba Touré tala visa be soro sa wasa ba pakistan jolbe ya do Umar Kulubali mi keneka o ne nga Umar Kulubali mi ndi yenal bi nyana bol gedi goro o de policier ni lieutenant de la police ala ko indi la de Umar Kulubali di ko Umar Kulubali la nete Umar Kulubali de jidi goro fama kunda lebe ati Touré de biye albe présidence la ngabe mi la barra di goro so Umar Kulubali no Umar Kulubali dobe ne a signé a carte ne de jatige civil Umar Kulubali doy en tant que policier ale fana a signé ni ko yomena jamana fana me de mine a jora ko radu aw bo kala mo donc ala nga ko indi la de ko do be ni anda de le ami yele sira do baliyate ko temena wa ko ci na fendo ka nala na mi ara ba sira ujate ni ci tane ka ko doy dora amit mana to inshallah assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh telefon tigu ama fo ama dora dama bi ni mi fana fara o ye aw ka dondo de ataminu ngalama o kuma ala ni ma kelengele fefe garaba ka andeme mahdi ka noro donna ya anga do ba belejele mi meddu ko jogoro ani mi nyanama do ala be ka hina nyesu be to mi ala bo doga temanga assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah ni ke anye tafsir ni inshallah taala ane roba alhamdulillah barajengo dua mungkin musuhnya di ana fari kau barajengo kisah makanya ini pada sekitar mamnya adu kandang di sampai ana udah mau barajengo batina inshallah taala imam mau berangkat asal orang sunset nanti sunset keluar sunset nanti sunset keluar dan sunset sunset dan sunset sunset dah boleh kita ada ini Allah